Lakhipuronline putok saba megi tang manga ningthau kaba numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroi papao. Kanglasa Martial Arts Academy ki gym ma silchar da hangdokre. Bishwakabi Rabindranath Tagore ki mapok kumon ga mari leinana Tripura da tharom kaya pangthokre. Jammu amasung Kashmir gi Ramban jilla da lanmi gi gari ama chingthaktage ontharakpada lanmi ahum sire. Lebak asigi ihan hanba genome edit tawraba phau makhal ani maipakna puthokre. Jiribam da chathariba kang tournament tak ngasi YLCB ga SAYCA ga sanaragani amasung Apollo Paskandina Sinduna ahanba annual sports meet lising ani ka kunmanga koroi kandida hudokre. Haujik mapungoi papau tabirase. Kanglasa Martial Arts Academy ki gym ma Silchar Vivekananda Road SBI building 3rd floor da haukiba April ki tang kunthra da Irom Ongbi Bobita ayekpamna phita kaktuna hangdokre. Hangdokpagi thoromatuda Dr. Raju Kumuzam HOD IT Department Nobin Chandra College Badarpur Kaisam Anand Engineer IT Cell Assam University Loinana Badminton Sanaroi Khetrimayim Raj Vice President YMCS Silchar Branch Loinana Itau Assets Proprietor Pandembam Birjit Proprietor Barak Kitchen Bijan Laisram International Medalist Kickboxing Amasung Muay Thai Senior Kanglasa Student Maisnam Premjit National Muay Thai Medalist Senior Kanglasa Student Amasung Rosen Irom Head Coach Amadi Founder Kanglasa Martial Arts Academy na chingba miyoi singna wangangke Thaurumgi manung channa Academy asigi sanaroi singna Muay Thai amasung Self Defense ki demonstration su utki Kanagumba Academy asida yaubiningba singna Mobile number 7024137789 natraga 9957055677 number asida pau phobinaba khangalakle मैं मुना मको हाल मक्तदा इको कोना खरमजरी आइबिंग रोशन इरोम या सिलचर वालजोरगिरी रो ngasi se ngasi yaifraba numit asida akoigi kanglasa martial arts academy gi akoigi anoba gym anoba location da shift tawjabani koi hana akoi gym se tongan location da leijaram mi akoigi silchar panchayat road ta to silchar panchayat road gi akoina mafam da khara pick padina akoina anoba location sida akoina shift tawjabani huji leiba location sida Silchar Vivekananda Road ki SBI building ay khane ba State Bank of India leiba building gi 3rd floor da akoi ge hujige Kanglasa Martial Arts Academy gi location se leisabani akoi 2019 dagi akoi academy se start tawjarakpani 2019 dagi ngasi pao akoi international level gold medalist produce taw ngamjale aduga international level makhal kya gi fighter akoi produce taw ngamjale national multiple times national champion akoi produce tawre state multiple time champion produce tawre Hujik so akoi makha tana te ga hena no fighters me produce story haijani aduga hujik akoi gi Kanglasa gi specialties na Muay Thai ni akoi Muay Thai da focus story Muay Thai ga loina na akoi boxing su sanai kickboxing su sanai wushu su sanai aduga kwaidi hujik popular ori sports MMA mixed martial arts hai sports so akoi saru ga hai tai akoi gi hujik academy si gi branch ani lejai hujik amana akoi Silchar da leire amana akoi Lakhipur gi Singya lekai Fulator da aduga jo khoi branch nei je duna isinau sing khoi academy sida saru yaning ba aksang funding ba martial arts tamning ba self defense tamning ba singna Silchar da leiba singna Silchar da lakpeu Lakhipur da leiba singna Lakhipur da laga saru ya ba yagani thank you Rudra Women Empowerment Society NGO na
अनिरक सुबह ओइना हंदकता मैट्रिक परीक्षा दा पास तौरखरबा महिरोय सिंबु ताराम नौपगी थोरममा हौकिबा एप्रिल तांग कुंट्रा सोनाई जुबुति सिंह मणिपुरी हाई स्कूल दा पांथोखरे पुन्ना महिरोय हुंबुतरा तुरुकता सर्टिफिकेट अमसुंग सोसाइटी असिना साबा साबन अममम कुसिनखे थोरमदुदा पोथाराब ओजा लाइस्रम बिमोल जेनरेमम अशोक कुमार हेडमास्टर सोनाई जुबुति हाई स्कूल ngaриambam मंगलेम्बा फाउंडर रुद्र वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी अमदी अतै ओजा सिंह मिफमपु अमदी इकाई खुमनजबा मिथुंग सिंह ओइना दाइस तफमके पंबेजाई सोसाइटी असिना बराक तंपाकता एसएसएलसी पास तौरगलब महिरोय लिसिंग अमा तारामना ओकपगी पंदम थमले जुबोती हाई स्कूल विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर की चाही चामगा हुंफुमरी सुब मपो कुमोनगा मरी लेना त्रिपुरा रवींद्र परिषद के हुंफुमरी सुब चाही की साहित्य की मेलादा मखल मथेल की लेबाक निंगबै से साहित्य की नैनाबा लेना तोंगान तोंगान बलोन की ओइबा सेरेंग सेदिनबगी थौरमदा मणिपुरी सेरेंग सु पाथोकनाखे साहित्य मेला की लेबाक निंगबै से की थौरमदा लांगोंजम चनु अबंतिका सरुजाखे त्रिपुरादा मणिपुरी लोन अमसुंग साहित्य नैनाबा हाइबा हिरमसिदा एल बिरमंगल ना वांगांखे सेरेंग सेदिनबगी थौरमदा डब्ल्यू बिरमंगल एस खेलामोहन एल मीना सी जमोलिना खोइबम सैबा अमसुंग सनसमोंबी नोबिताना चिंगबना मणिपुरी सेरेंग पाथोकनाखे मचा फुटलोइबगी फुटकी मनम तांग खरेगा सिदी मंगलांदसु कबोग ले लेनम तखे ले लेनम नाकिन फाना हन खरवद मतोंगी खोंगले गेलोइना खोंगदोय बुलक येइन फा लाबलवद येइन फाना नुक्ति लेतना थोकन हिंद्रबा थामलिबा थावायाउद्र हक्चां सिदी बरक्ता थी मपाना मचाबु दैमाद ओन थोरते फा Happy New Year, Happy New Year. Jadinan kaya hope. Daily chamai su yang pe suruthe. Paisa yang heli greeting card nolaba. Ujitna WhatsApp messenger da pau thanaba. Egi maru. Matam hau kiba hangaupe. Maru ka ega kaina kiba hangaupe. संसार की इपाक तावा कुंची की फौजत मरुका मरुको पाव इमागी फनेक 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 इमागी फनेक फाउंडर साबा इमागी फनेक मोइथाप नाइना सुमले लंगला लंजा कोले लंचाक लग्नी लगिना जम्मू अमसुंग काश्मीर की रामबान जिला दा ngarang लानमी की गाड़ी अमा चिंथकी लंबी तगी फिट चत्रेट लोम लुबो मफम दा तासिंदुना लानमी अहम सिरे लानमी की ट्रक अदु जम्मू दगी श्रीनगर तमना नेशनल हाईवे नंबर 44 दा लाप मतमदा कुदोंथिबा अदु थोखिबनी लानमी पुलिस अमसुंग एसडीआरएफ लोनना मफम अदुगी मियामना होनदुना मी कनबगी थबक चथखि
केंद्र की लघु सिंगु की मंत्री शिवराज सिंह चौहान नंगारांग न्यू दिल्ली दा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ना पुथोकपा लेबाक असेगी इहान हानबा जीनोम एडिट तौरबा फौ मखल अनि माइपाकना पुथोखरे थौरमदा वांगांगलादुना मंत्रीना प्रोजेक्ट असिदा सरुक जारिबा लघु सिंगु की साइंटिस्ट सिंगबो थागतपा फोंदोखि ICAR ना फौ वैरायटी अनि पुसा DST राइस वन अमसुंग कमला हथिंगना लौमी सिंग यौहनगदबनी हाइनसु महाकना फोंदोखि मणिपुर लेंगा की रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट की मखादा लेबा मणिपुर स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन MSRLM की ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट जिरीबाम CD ब्लॉक न सगोट पिदुना सोनापुर ग्राम पंचायत की कासिमपुर अमदी लालपानी खुंगंग लेरिबा सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG तरुक न पुल्लदुना अनोबा विलेज लेवल फेडरेशन BLF अमा सेमख्रे ईस्ट लालपानी प्राइमरी स्कूल लालपानी पार्ट 2 दा अरांग पांथोकिबा थरोम अमदा जिरीबाम ब्लॉक की कुनसुबा फेडरेशन ओइना लिली विलेज लेवल फेडरेशन सेमखी सरुक जाखिबा SHG तरुक अदुदी ताजमहल मोदिना महक आजमेर बाहेर अमसुंग हीरा SHG नि थरुम मपु ओइना मुकबिल उद्दीन राजमिस्त्री अमदी मुक्तारुद्दीन सोशल वर्कर सरुक जाखी अनौबा BLF असिगी चही अहुम थौपुननबगिदमक जहानारा बेगम प्रेसिडेंट नासिमा बेगम वाइस प्रेसिडेंट रोसुनारा बेगम सेक्रेटरी सालेमा बेगम जॉइंट सेक्रेटरी रहेना बेगम ट्रेजरर अमसुंग सानिना बेगम बो मास्टर बुक कीपर ओइना खनखी थौरमदा ब्लॉक रिसोर्स ट्रेनर बाहर होक अमसुंग कम्युनिटी फैसिलिटेटर मरी TH लैरांग तोंबी सुबिया बेगम राजिया बेगम अमदी बबिना बेगम रिसोर्स पर्सन ओइदुना मरोइबा वाफम सिंह फोंदोखी डिस्ट्रिक्ट कांग एसोसिएशन जिरीबाम न सिंधुना दिबोंग कुनोंगे कम्युनिटी हॉल द कांकुर तराना सरुक जादुना सानारिबा अहानबा थिंगनाम पारिपुरी एंड इचलिनाउ निंगसिंग मेंस कांग टूर्नामेंट लिसिंगनी के कुनमंगा की ngarang sanakibा मैचता MITL ना MNC बु पंजल तरामरी तरामाथोय द माइथिबा पीखे मैच असि ई देवान रेफरी के मंगलेम्बना स्कोरर अदुगा TH हेरोजना रिकॉर्डर ओबिखे टूर्नामेंट असिगी ngasi नुंगतिल पुंग अमा ताबा मतमदा YLCB का SAYCA का सानरगनी चही असिगी ओइना अवांग नोंपोकी नुपी रेफरी अनिदा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF ना मणिपुर की तेक्सम रंजिताबो बेस्ट रेफरी की मना अमसुंग मेघालय की रियोल हांग धुरबो बेस्ट असिस्टेंट रेफरी की मना पीदुने काइखुमनख्रे मखोय अनी की स्पोर्ट्स ऑफिसिएटिंग की लमदा हैसिंगबा सिदा रंजिता देवी अमदी रियोल हांग धुर की मफमदा मना असि पीखिबनी तेक्सम रंजिता मणिपुर की थौबाल जिला की खोंजोम द पोखे मचिल मनाव मंगा की मनोंग द महाकना इतोन तोनबेनी अपुनबा खुंगंग मापन साउखलुप अपुनलुप हेड ऑफिस पासकांदी कासारना सिंदना अहानबा एनुअल स्पोर्ट्स मीट लिसिंगनिगा कुनमंगा कोरोय कांदी दंगरांग होंदोखरे तोंगान तोंगान मसाना तरुकता सानारिबा स्पोर्ट्स मीट असिदा सानारोय चामगा कुनरोम न सरुक जारी सानाबा लोइसिलकपदा मना मतम सुजेंथोकी मना येंथोकपगी थोरमदा कैसाम विद्यापति प्रेसिडेंट अपुनलुप रिटायर्ड मेजर फुरिसाबा मनिधन पोथाराबा ओजा पाउनम रोमन पोथाराबा हेडमास्टर थोंगाम पबाहन अमसुंग कोंथौजम मंगानजावना मथंगसिदना मिफमपु अथोबा मिथुंग अमसुंग इकाई खमनजबा मिथुंग सिंग ओइना दाइसदा फमखि स्पोर्ट्स मीट असि मरु ओइना हौगलगलिबा नहा सिंगबो अफबा लंबिदा लाकननबगी पांतमदा हौदोकपनि हाइना अपुनरुप की माइकेतगी फोंदोरकते स्पोर्ट्स मीट असिबु माइ पाकननबा होनकिबा सिंगी मनुंगदा पनबा याबा सिंगदि हुइरेम बाबातोन VP अपुनलुप थोकचम जोगेंद्र VP अपुनलुप थोकचम चंद्रहास इमाथोय देवी अहिबम बिमोल कांता मैस्नाम जितेन चिरोम सुरामनी सनसम विश्वपति लखीपुर की असिस्टेंट LADC ओइना थबक पुरिबा एडवोकेट फांजौबम लोकनाथन चिंगमनी नोय फजना सानो असिगगी एखोय यारगदी डिस्ट्रिक्ट तनतबा स्टेट त साननबा होनासी अदुगा इंडिया लेवल द साननबा को एखोय की टूर्नामेंट तवो मतमदा आइना ओजा सिंगु से रिक्वेस्ट तौनिंगी एखोय फुटसल असम फुटसल एसोसिएशन न तौरकपा मतमदा नोइसि जावबिउ अदुगा एखोय की टीम से एखोय हुजिक फावबदा चही खुदिंगी नेशनल चैंपियन होइना लई को एखोय नेपाल दसु चैंपियन लौरई अदुमाइना एखोय हाकुमसु एखोय चैंपियन लाई अदुदा नोइसु जावनबो होनबिउ हायरगा आई मैम बो फजना ऑल द बेस्ट
aina sugam tawjari ko apun lukse mayam gini api kunai segi sana khonaba mahai masing ama di kunai ate hiram kaya da sakot pagi wakal ta likat ki bali asi wa apun lukse da miyam kuding makki ai gini hai wakal ki thamiraga mayam na tendam bi hai wakom asimatang nasu ai mayam phom da thamja bagal loina na tinbi di kuding mak amakhan nei kai kuno ko loina ai wakom se mata na se Langthok Sabama Fullertol bypass ta lamdam asigi mahiroi singi damak class 9 amadi 10 amasung class 11 amadi 12 ki oiba A1 tutorial hum hangtok jare class 9 10 gi oina English Science Maths Social Science aduga class 11 12 ki oina English Political Science Economics Physics Chemistry amadi Mathematics ki subject singda experience leiraba oja singna saruk jari class 11 amadi 12 ki Arts amadi Science da naunaming chaliba mahiroi singna metha sida nimitara manganigi lemna class yauba yagani paramaduna tutorial hum asida ming chanbiduna kudong saba silobinaba Fullertol bypass ta leiriba A1 tutorial hum gi managing director Changamim ibo pisakna khangalakli Nungairaba pau Yoga acupressure amadi physiotherapy gi matingna adomgi khwang naba khud haigatpa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laingana bagi tamak ngasimak lengsin biragu senior consultant yoga acupressure and physiotherapy specialist in ortho and neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung teret phoba layengzari mobile number 8638078821 hairiba number asida layengba lakpagi mangoinana appointment book tobinaba khanganjari Energy Healing Center Rongpoda computer gi matenga anoba madi ariba anaba singbo computer gi matenga layong khangdokpuna layengba hausare computer gi matenga makal makhagi anaba singi report lokthokpuna haksangi awatpa machal kaya menkhananaba amadi supplement piduna naturopathy amadi magnetotherapy na layeng bajaragani maruwaina nupigi laina sing I watpa angang khawgi laina angang oidaba nupa singi phambi sonbagi laina prostate gland chawtokpa kidney amadi ising marigi anaba nung leiba sinus diabetes BP stroke paralysis nerve amadi brain gi anaba khwang naba khutang chikpa spondylitis phai chingba liver amadi chakhau gi anaba piles wakhal gi anaba tumba yadaba sor chinba gi laina sine chingba layeng ba yaragani loinana matam sangna hu chemba hidak charakpadagi side effect amadi ida hu chemba toxin leirakpa I watpa gi anaba koktanaba amadi steam bath ki kudong saba lejare silchar rongpur part 2 gi stone crusher manakta leiriba energy healing center da ngasimak gengsin biragu mangjongna appointment ki damak mobile number 9395732456 number asida call to birakna bakhanganjari Wellcare Medicals Lakhipur Ward number 8 na makhal maka anaba kaya gidamak maming leiraba doctor singna layeng bagi kudong saba bizari Dr. Yusuf F. Chaudhary MS nakong naton amati khaunau gi specialist amasung Dr. Rehena Sultana MD angang gi specialist Dr. Ani Asina nongmaijing kudingi numityung bapung tarani thoidigi layeng gani Dr. C.H. Rakesh Singha MS orthopedic surgeon sarugi Dr. Asina thangja khudingi nungtil pung ahum dagi layengani Dr. Satyam Bisas MS Dr. Asina nungsang gallbladder da nunglaiba khoirin pomba phimosis paraphimosis na chingbagi layengnana bagi damak numit khudingi ayuki pung 9 dagi 8 phawba aduga nungtil pung 2 makhai dagi na numitang pung 8 phawba layengani Dr. Bikram Bhuya dentist PTS jagi Dr. Asina numit khudingi nungtil gi matamda layengani
Dr. Benjir Ahmad Loskorna numit khudingi numitang wairam pung 6 tagina 8 phawba aduga Dr. Puspita Singhana numit khudingi ayuki pung 9 tagina 8 phawba aduga nungtilgi pung 2 makhai tagi 3 phawba layengani Dr. Tribeni Haflongbar Clinical Physiotherapy Dr. Asina Sagol Sen Irai amasung thangje khudingi nungtilgi pung 2 tagi layengani Akupa marol amadi booking gi damak Wellcare Medicos Lakhipur Ward number 8 ke mobile number 8134835398 number asida pau phongna bina bhairi Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawba channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu Aroibada maroiba pau amukhanna Kanglasa Martial Arts Academy gi gym ma silchar da hangdokre Vishwakavi Rabindranath Tagore gi mapok kumon ga mari leinana Tripura da thorom kaya pangthokre Jammu amasung Kashmir gi Ramban jilla da lanmi gi gari ama chingthak gi ontharakpada lanmi ahom sire Lebak asigi ihan hanba genome edit tawraba phau makhal ani maipakna puthokre Jiribam da chathariba kang tournament tak ngasi YLCB ga SAYCA ga sanaragani amasung Apullu Paskantina Sinduna ahanba annual sports meet lising ani ka kunmanga koroi kandida hudokre Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasi gi oinadi matang asida loijare